crochet. Ok, mwen kon men gen 1 mois avèk crochet, men it's gotta go. Ok, li komanse trop pou mwen. E pa telman cheve a ki trop pou mwen. Mwen kwen se just mwen vle lave kran tet mwen. Ok, and mwen men kalite cheve sa, and li pa telman vreman te expensive, so mwen pa mind pou mwen just koupe li kon sa. Li ba noir, li yon ti jan marron, but bakon pou ki sa nan video al maki li paret noir. So el paret noir, li ba noir, li marron. And jom te tese devan, komanse vin puffy. It's just too much. Mdi, bam te tese m'achete 2-3 bagay, shampoo, conditioner, bagay sa yo. Mpense yo tap geta vini, but yo poko vini, so yo still nan wout. Men just vle gade sim de ka koupe li, ok? An koupe cheve ansan. Well, crochet ansan.